Ovogodišnji Anno Domini održat će se u nedjelju u 18 sati na tržnici, tako da ono što vidite u programu zbog utakmice koja će se gledati na forumu, morali smo se preseliti, tako da pozivam publiku da dođe na tržnicu u 18 sati, da pogledaju ovogodišnji Anno Domini koji se radi u koprodukciji sa španjolskim plesnim kazalištem. Objesno da to je izuzetan festival, specifičan festival, festival emocija i to su uglavnom predstave koje su neverovatne. I čovjek treba biti pripremljen da dođe i osjeti predstavu i onda će biti uspješan. To je jedna od elemenata koji su vrlo važni. A s druge strane, ne zato što sam umjetnički direktor, nego stvarno izuzetne predstave koje su imaju beskonačnu nagrada po svijetu, Bugarin, nisam mogao prebrojiti. Normalno u jednom umjetničkom kontekstu ja se je gledao prvi put u Barceloni i oduševila me njena predstava. I od tada stvarno sve što sam gledao jednostavno me ružan izraz ali kupio. Sjajan umjetnik, mali veliki čovjek, ona ima cijeli pogon, ima 3 menadžerice koje vode računa o tome, o prodaji predstava, o pripremi, a ona je umjetnička, jako sjajna. I to kao čovjek i mislim da smo intelektualno vrlo bliski o tom pristupu ljudima i tako dalje.